Dolazi mi danas jedna predivna mama i kaže konačno je moj dječak iz Spektra naučio koncept vode u smislu da ne može dati nekom drugom da pije vodu iz njegove čaše ili iz njegove boce. Dugo smo zapinjali u tome i sad je konačno razumio, konačno je shvatio i počeo primjenjivati naučeno. Dragi ljudi, vjerujete li vi da autisti mogu učiti, naučiti i primjenjivati u različitim situacijama naučeno znanje? Ako zapinjete u tome, ja bih vas pozvala, ako ste roditelj, da se priključite mom 6-mjesečnom grupnom programu. Mi startamo s novom grupom 27.7. Upisi su u tijeku i čekamo vas. Znači, formula uspjeha s djecom iz spektra autizma jeste: prvo, edukacija nas odraslih, ulazak u vrlo promišljena iskustva u kojima ćete vi biti jedan korak ispred i voditi dijete i imati cilj, a cilj jeste razvoj pažnje i razmišljanja i preuzimanje što veće odgovornosti. I četvrto, postepeno micanje podrške. To će vas zasigurno dovesti do jednog kvalitetnog odnosa i do veće samosvjesnosti i veće samostalnosti vašeg djeteta. Dakle, ako zapinjete, ako vam je potrebna podrška, vidimo se 27.7. na grupnom programu za sve roditelje. Bez obzira na dob vašeg djeteta, bez obzira na dijagnozu, ako zapinjete, dođite.